Digni noge. A moram. Digni noge, ne moraš. A kuć. To je to. Vozanje. Digni, oj, brzo, stari, prijeđi. Beseno glavno prijevozno sredstvo za Vresinje. A moram. Motak. Gledaj, šta? Ajmo. Pići. Pići bango. Auto. Bježite auto. Imaju i posljedice pada, malo je ruku sjebo. Neću, sve nisam. Ne mora. Gdje da, bez povući. Snima. Nećemo žega, a neću, ali on nikog više izgleda. Snima, hajde. To je ovo snima, kad ćete vući. Neću, ja stanim sjesnik. Neću, ali aha mi. Neću to nikako. To sam, odmah ja ti izvrnim. Pa to što ti slijep. Aj, izvrni pa što. Aj, tjetko, bjete, jako balansira. Jel snima? Ovo je prijevozno sredstvo. Prišaltaj ga. Gornji blokira. To je korpa koja nas voza. Ima flaše da zadoji. Ima. Evo ti 3. Parkiraj užas mi, hajde. Ovi naskjelu digni. Čuje, ko će počeo kući ga može vidio. A da mene nije vidio da se smijem, mislio bi da smo i one prestajne. Djeki to. Toni, čude. Ako mi nismo počela dati, može ovdje doći. Dova sam, pa mi se trebamo ubiti. Pola 9. Opet isto i baš. Ode prika, šta bi jednoliki kolica. Ma ne. Ima njega.